بخچین هفسلی یکو خزا بخشی مکریه جدما کو تووین ویکتنا آخه حیا ایرو بیناو برد پرگالا خزای یا هریما آمده ده جهه که گرینگ کرتیه. بسایوان بخچیان هم پیدیویا اکسیژنی به جه آنیه و هم جیجبو جیانا زندین و هریمه هر تنبویه خود جهه کی تایبت. به دهان جورین نباتان و سوالان بخچین هفسلی جخورا کرنه هیلون و لوردجین. هر وها اف بخچین کل رخ چمی دیجلی جه دگره به 1000 سالن جا آمده را دبه چافکانی اکسیژنی. جیانه که خوزایی آنا کد نوا باشی را ده که ام دنوا بتونا ده مانه هنک زوره براستی. ام بخواه روش بروش خوزایی خود دورد کبن. دوی آستی ده هفسل هم به دیروک خواه به 8000 ساله و به مزنایی خواه جیگرتن خواه 700 هکتاره. بوی آوایی هم جیان کو دار لینه و کمره جباجر هنک خود دور بخه و کمره هر الجیه کی نفس بسینه آنجاخ هوسل بوی آوای دی جیه کی ده باش گرک مروفلی بنیره و بیوسته یعنی دانه هده همله ندارن مروفین ما زاروکین خود مثلا خوزایی بوی آوای دور خستنه ایرو هوسل دبنی آمده ده لیکس بوی آوای نخودی درکتنک یان جی کو کاربه زاروک خو بینه یان بخو لیور رونه یان جی معنی جیان خوزای فهم که دوی آوای ده بیوسته امن خوزای خو وگرن و خوزای همه جی لبلنگه مایه حوصله و حتی که ام کاربین جی خوی خوزای جی بیوی آوای بپارزین چونکه خوزای که تحریباته که بچوک بیللی بتکرین براستی بیرو بوچین مروف جراد بیشن یان دیروکا مروف بخواه تی تحریب کرن بوی آوائی هوسل دیجیان آمده دا براستی دیجیه کی تام وکه که پری جاراتی نن زمان هم دا بیشن جا افریقای را چاوا آمازون اوقاس پیویست بین جبو آمده جی هوسل اوقاس پیویست دجبریا کل دیجی خوزای پیک دی مخابن لدیجی هفسلی جی در باستاره. به تایبت سال داوین ده هفسل به خطر این مزن را رو برومایه. به تایبتی جبر یک جپرچه خوزای کردستانه به نیزکاتین سیاسی راستی تالانه تی. یک جوان نیزکاتین که زرار ده بخچین هفسلی جی ده سال 2014 هنده جعالی ریوبریا زاننگه دجله و پیکات. به بیدیارا ریکتوریا زاننگه گلک دارین لبخچین هفسلی هاتن جه کرن. لهمبری وی پیکانینا زاننگه ها دیجلیه گل آمده و اکتیویستین خوزای دست برخودانا جبو پاراستنا هفسلی کرن. لشونا دارین که هاتن جه کرن یک به یک شت نو هاتن چنین. برای که نوبتین هوسلی 2014 دست پیکر 2014 زاننگاه دیجلی نیزی قاسی 7000
دار لفري برينا وان دست بكر اف تحريبات اكي جالك مازن بو يعني دي ديرو كده او قاسي كو دار لزيده بونا حزاو الناس دو شيستي ده تشتكي وساده نافي ويا خسر في زمان ويدمي مثلا آمدی پیکتینن پیدا خبن لی پشره تحریبات این که تمامی امرسر هفسلی باخبن براستی گه که امرسر دیجله بخو باخبن چونکه دیجله یعنی هفسل بکی جیه که بچوکه تده لیتلید نیری لسر آوا دیجله اجاقین خوبه یان جیم پتروله و اف مجرد بیجن تکنیکن آفکرینه که نباشی آوان و پشره جعالی پیکانین ایماره و مثلا 2015 ده تشتکی وسا وری کرن özel proje alani çevre şehircilik vazirtiya vijerad bejin wisa tişteki ava kirin beri diyar nekirin ve özel proje alani ku jerad bejin çeheye yan tişteki cihe taybeti çit edeye pişra derket ku jerad bejin cihe meşe yan cihe bisikleta yan çağa bejin yani cihe ku reveke livre bine yan kafe bina vakirin en son hundavi qitla dağı ku etaba yekemin ya Dicle rekreasyon planı jerad bejin ku hata vetin hole Dure de qasî ji bo ku qitlar dağı de lure cih xwara yan kafeya bicî bikin 1095 metrekare şênahiyê ji holê rakirin. Piştre cî ecêmayînê mesela divire de ji wan re pirsîm mesela vê wextê dema walîtiyê de ew ji wan re tiştekî wisa gotin em vê şênahiyê belê ji virê radikin lê cihekê dinê jî em ê dîsa bi şênahiyê bikin em ê kêmasiya virê bigirin. Ji aliyê dînê dîsa taxrîbatên mezin nexwedîtiye û ji aliyê dinê ve tiştê ku mezin ku ji alî îmar û çîkê de hat vekirin bê statû hiştina Dicleyê. Yani bê statû hiştina çawa? Bê statû hiştin ji bo ku merev nav lê daneyne ku gelî be yan newal be werkirin ku bê nav hiştin verê ji bo ku di mewzuata Tirkiyeyê de ku karibe ji radibêjin bi Tirkî qîyî qorma قانونی دوره ده جه به معاف کردن کتی دا جیه خو نبینه و بیا وایجی جبو که ریل بر تالان و تحریبات بکه یعنی شخورا ویا وک بنگه که آوا کردن مشروع کردن تالان خو و جبو که ریل بکن بیا وای آنا جی سالا دی دمها گلان ده اتابا یکمین یا دیجه نزی کل آلی قخلار داغی و پر دهدری ویا وای چه کرنه هوسا جی بخوته دا لوری کو پلان هاتو بو آوا کرن لوری سرلیدان کوچه بو جبو دادگری سالا دید گلانه ده سکناندن آوه بریار سکناندن ادای لی حتی که بریار سکناندن ادای پروژه وان قدیه بو اتابا یکمین قدیه yani burası hinek jil Türkiye bu avaydı meşin hatta kutel dadgeri ku darzandınek şeydike an دوی آوایی ده بریاره که دستینه حتی به وقتی پروژه خود قدینن و طالان خوشی تبجیتینن چونکه تشکی چاوا مثلا کتجیه که داره 100 سال راکی تبیجی سبه دست با از ویا راکم لیجیه که ندینم و ترابی تبی آوایی بریاره که بستینی پشتی ساله که دینه حتی وی ساله ده وان داره تبجولی راکن یعنی بی آوایی دمشه یعنی دیسا جی تحریباتن آنا ان پرتشتی که امسری دسکنن وک هوسل پلاتفورمی و وک خوزاهزا یعنی درد اوه که امکاربن وک پارێزەری یک جێرا بکەن و بێ ستاتû هشتناوی hem di meclisa Tirkiyeyê berê de jî vî awayî raporekî dabû dan û di wê raporê de û pirsên ku ji meclîsê hate kirin bê bersiviştin wan tişta ji aliyê dîr ve dîsa ji bo ku ev taxrîbat û bê statû hiştina wê ji holê rakin hîn dîlekçe hatin danî lê heta ana jî di wana de tiştekî derneketiye. Piştî berxwedanên ku ji bo hevselê yên sala 2014 ve dest pê kir, ji her beşên sazî û rêxistinên sivîl parazvanên hevselê
با آرمانجا هفسل بجی ریخستنک بناوی پلاتفورما هفسل آوا کرن. د پلانسازیا پلاتفورمی ده مشک مزن آ هفسلی هیه. هر وها جبو روشا هفسلی د قادا ناونتوی دا بی نقاش کرن، پلاتفورمی سازیا اونسکوی جی و خواند آمده. هجای گوتنیه که اونسکو د سالا 2015 هنده به سورین آمده و بخچه این هفسلی جی خستو بو لیسته خویا پاراستنا نرخان. پاراستنا هوسلیانا دچه آسته ده مگوش 2014 دست پیکر انس داوی ده 2017 ده دارستان 2014 ده برین دارا برین 2015 ده که والیتی نهرت لهر دری نوبت دست پیکرن و گل برتک نشانی ده بوی آوائی دانسکناندن پشتیوی 2017 ده هوسل پلاتفورمی لامدیات آوا کرن جبو پاریس زریعه وی بکن پارستنا وی بکن دوی آوائی ده 2017 ده که اوهات دست پیکرن نفا باشه چقا سازی و دزگهین که جعالی سویل بکوار بکن چشتکی بکن تفجیه خطه ده دیتن و بوی آوائی جی هیجی ده دومه ان son ایرو 28 مهه ایرو جی جوینه که اوساب گلمپری هاتل دارخستن سازی نزی 20 سازی و دزگه تیده بجیه بون او سازی جی ود دما پیشته اونسکو ود نیسان ده وره وره و لسر رامساره که رامسار جی را دویژن جیهن که آوینه که دگره ناوا حمیز که یان راپور کتودیه دبی آوای دیگر ناوی او پارێزەریە وێتکە ji bo ku sibê dispa venebe ji bo îmarê yan karibe bipارێze. Di vî awayê de ev sazî ku kombûn îro wê xebata raporê bidine meşandin ku UNESCO di meha Nîsanê de were virê weke ku merev karibe li ser wan tiştekî bide kirin û wê raporê bidin wa û pişt re jî bi vî awî ji tavî naqede. Yani ku mirov karibe nava bajêr xwedî derketinek mezin lê çêke û çandiniya ku di nava wê de tê te kirin mirov yê ku çandiniya wê dikin xwedî li wan derkeve û ji aliyê dinê ve jî ji 2014 heta îro hêjî wek hewsel platformê em meş li nava hewselê dardixin yan zaroka tînî yan saziya tînî bi vîya wayê em dixwazin şiyariyekî çêkin û di demên pêşiya me de heye vî şiyarî û ku em karibin pêvajoyeke dinê jî em karin bidine pêşiya xwe ku gel hemû têda xwe bivînin û xwedîtiya virê bikin. Hevdîtina platforma Hevselê û UNESCO'yê dê bandoreke çawa li bexçeyên Hevselê bike, dê di demên pêş de diyar bibe. Lêbelê tevî şêniyên Amedê bi platformê re hêvî dikin ku UNESCO peywira xwe ya parastina Hevselê bicihbîne. Lê ev peywir ne tenê ya saziyekî ye. Wekî ku mêvanê jingehê jî tîne ziman, ev peywir a me hemûyan e. Bi kurtasî parastina Hevselê yek ji erka parastina peywendiya mirov û xwezayî ye. Tenê ku mirov dijiye yani jiyana xwe berdewam dike ku
دبا خودی هبونه که به جیه کته ده دبا خودی هبونه و خوازا هبونه که نوا مروف ده چید که و جه آلیه دی و خوازا به مروف را عایدیت چید که انا هم هرن کی جان ولاتی جی کی جان روز ورن و برنامه ده مطلق تقاض یعنی هم دبینن که هین کسین کش در واتی مثلا دویژن امر نوا باجر لسوریه بگرن یان امرن لهوسلی بگرن پیوسته گل دوی آوایی ده یعنی سبه دست با خودیتی آوری بگه ولوی خوازای خودی درکوه او اف به حافظه هشتنا که مروف سیستما کپیتالیزمی که خوازه مروف خوازای دور بخواد دنوا باجارا دا آسیب که دهندره فابریقا دا آسیب که یان دنوا بتونا دا آسیب که اموان بتونا بچرینن و ام ورن نوا خوازای خو رونین خوازای خو خودی درکوین و ام کاربن چاندنیه وگرن بوی آوای جبو کل هوسلی جی گل کو کارب خودی درکتن گوسا بر بچعو که پیوست سازین کل سروری خبات دکن بوی آستی خبات دکن و دمشینن کاربن کو گل تخن ناوه چونکه حتی کل جیه کی گل تشتکی خودی در نکوه وک سازی و دزگه دبتن تمثیلیت اف جی بوی آوای تشتکی ناکه و چون مره بشه اوانا که تشتین که وسط تنی سر سازی بیت کنی جی تنی وقت برسف دمینه لی برسف که قلص لی تشتکی که به ام تمامی بخوازن که ام کاری ببکن گل بخوازای خو بدن ادامه کرن یان آشتیه که نوایی ده چکن چونکه براستی دنوا شر ده مروف خوازا دنوا خوده هم سیستم کپیتالیزمی و تکل این وسا مقتدیر کشوان رد بیجن دستلاتداری که هنجی بوی آوای مروف زاتنش خوازای پاش خستن دور خستن دوی آوای ده وی نزیک بونه که پیوسته گل بوی آوای خوازای خورا چکه هولدانên ji bo parastina hevselê tê dayîn dê di pêşerojê de bandoreke çawa li hevselê bike mijara Meraqê ye. Lêbelê li aliyê din hevsel li gel tevî pêkutiyên ku li dijî wê pêk tê bi hêza ku ji ava çemê Diclê digire peywira xwe ya hezar salan didomîne. Ji bo hilberînê hembêza xwe her tim ji me ra vekirî dihêle. Em bi rehetî dikarin bêjin ku li Amedê gelek zebzeyên ku li Wsikê em distînin ji xaka hevselê tê hilberîn. Ji bacanan heya kartolan, ji xasê heya tivir û firingiyan bi dehan cureyên zebzeyan li hevselê tên hilberîn. Bexçeyên hevselê bi vê yekê ve di aboriya şêniyên Amedê de jî roleke girîng dilîze. Lêbelê divê ev yek jî baş pê zanîn ku tunebûna vê dewlemendiya xwezayî dê bi xwe ra bandoreke neyînî ya mezin li pergala xwezayî ya herêmê bike.